Ban bot dian halor ka jingtho bara bazar haka jaka ban tho yodo haki signboard jongki bang baper ki badan hapo yodo haden chi banai tek balakot ka jing aipor hanne ka sngi ka arpsau terek uyayong ka khasi students union jaya circle hapo ka jelam jong general secretary usamla ostarnek marbanyang kredit banyi kendu biang yo branch manager jong state bank of india ka badan yodo ban pen kemau biang yakni ka office ban pendam no ya ka kerteng bara bazar bat tho no yodo haki signboard jongki hadin balakot ka jing aipor bat namar baki bang kim shem lakshim kia halor kani hanne kasngi hadien gaje kendo baru branch manager jong ka SBI kit khot jong ka KSU jaya circle kalet pandam hi ye ki signboard ki balat ho bara bazar por nak kalian seng ila wan hani mata kasngi dala dia pandam hino ki di keyboard ber display hapo bar jong ki branch hapo yodo kini ki jing bu jong ni ki branch hapo ka yodo ya keteng bara bazar kalong komba kila yorot no ya kalong terai jongi tinang ni bayi dia bakan ni nak lihat kaseng ni mentah kasngi kelawan mani kedua ki branch manager joka ICICI SBI berke HDFC but kecipin kelai ni kerteng kamdei tambal noh ki notice board or ki display board nreiru berkelai ki terikam hapo namar kat kum notification ke bangiyo house name ka kendai spa propenyo yang ka bara bazar dak kelas ke yodo dak nak office jong u general administration department Nri hadu mentaman yang idang iba yakni kerteng idang bu baik hapo ki branch joki bank ti nak lihat jengi nak por idang sim kini ka senjam ban pendak ne pendam no kini kerteng nongwei bawan ban bu ban sa kini kerteng ha kacaka jongi ti nak lihat kaseng ka kulturu ya baro ki dukan ki bahap hapo joka yodo bakin bu yodo baik ndai bara bazar